Jaintia Student Movement JSM Mynta kasi kalabatengi ka jingshonh kyllaiñ myngngor ha sngi kabalai sah phyllaw jang ka Jaintia Hills Autonomous District Council jhadc bandawa na ka sorkar ban weng no mardor ya ka entry tax gate na ka Pnar Khanduli West Jaintia Hills District bala pynieng jubor da kibor ka Karbi Anglong Autonomous Council kaac naduh bnai April Mynta ka sngi lawan bnai Jingkyrshan ya ka JSM da ki nongshong shnong ka Khanduli kynthup naduh ki nongyalam shnong bat ki seng Longkmie jong ka shnong Layatho kumbalong Mynta kishem jing e shibun nakadaw ka jing bamyo alatyo ban late rap shaki hali ki penthor na mar ka jing ya huri hura preng ki pat Pnar Khanduli bat ki Karbi kinong yalam seng kila kran shaila da ka sarkar kam sngap ya kani ki jing ki ka bajar jar na kaliang jong ki bat ki nongshong shnong ka Khanduli kin ya ki da ka bating e nadu la shai ka sngi Monday ko wi na ka Pnar Khanduli boda chem skeri ya kita izin pendik ya ima kadang lagi niki bnai yo dadep sedang utur ha ki shnong yong i sedang ai ulaluti dang do ha ki shnong yong i giwahe yong i nang lai ki cha khmat i man ki man dei i bod in den ta hini por pen pa wo man ni wom ye di ukun po do no po mesin yong i ki man dei yong Pnar Khanduli waro ko wi ai pertu yong ki man dei yo sakhiet i giwahe ki yong i de perchang ki ulali ol binam sakmat yong ga an yong sorkar Karbi sorkar wan embo kathiaw ki itang khadiak la ta i lemban se kam gi man bay yo ye gani media ga yong phi hapo gani gi arsengi ta i kam gi man bel i kwa ai man uyas no man sen lang wa phi ta wan in ne ga sngi yo le se i phi i man kam ki konsuat ta karpa da dai mesin ni was ngau rit dai mesin ni was ngau khia nga kam ga man bay ko to pai ye te khia ye te chon ye te jinjar Chem skia de jingthang iwa man shnong yong i kam ong hawa chwa wo thia moy ka shnong ka thang i jog khman khai step jog khman nei banta i rep i khi yong i maro da tipi upo ui da de ukba da de buchara uli thung im yo ki khon nang bon jing da wa gi i gi man dei talalem yo i rep u khi de yo pusai ya ki khon tanga karpa da de mesen ya phi ki sen Uya em ktilang phi chiruk wa i lau em ktilang i chiruk wa phi pom ho u e phi i kam wa e ka sorkar ha gini gi wa da det em go pai em go yo em go karsan i ta yo lutia kam ki man be yong i ka Pnar Khanduli u chania tali talani ha phi ki sen le ya lam phi i ngan ni ka sni man wan ni rang kat wa ki sen man be ni bha i kam ka Pnar na do ni mit ti pi wa Kisah man bay yung ina Pnar pen pau ye ta ke jing ngau si ye ke jing cha le ben yung i tai kam te de yarai ki de ka wi ka sur bo ya wan ki ni ha ko i Mynsiem ya ki ni ki sen yung i kham tam ka je sm ki da yu na do ka khni terik da perchang ki homi chaprang u ya da na ban ta yung i ki te ki jat bru ku em ta po order te ini wan ni wa i Mynsiem ye ki bat i ki jing khublai ko karpang e ya ka sen je sm Kau him kia aku paju ya kita jat bru tu em po kani ke stit makhari ya yang ikam hong no kham tam e ya i cita cha ke Pnar Khanduli ku da yu ke kamada katu da su dap le bnai kita ke jing yakhi ke wajia citai kam te on liang yang i kam ke Pnar ga thau kam kirang ba da bun sin da deputy chem hau jodc da li chem UCM hau kurpat wa le ki ye te wa em kam bat ha ki le kular ki Betul kamun kerpat je pi was ngau hau man ku jai bat man ku jai cha hendai chem wa hadu kat ni man kata kijing ya yang yong i kijing yang cha yong i em man ko sei so yu ba ji wa kata ke entrik taket hadu kat kini kisni nang ne ga itu kinong yang kitu Karbi dang em ga itu rengkat wa kipai kulit yong ki bat kwa chem jing e do ye i wa hadu kat kini ki bnai kam ong kat tu da kut wa ke bnai rep Hwa ili rep likhi i chaka thau ka hali ka banthor yung i kham tam ko em chapo ka Pnar Karbi cha be cha kadong man ka sngi na ka te ka daw i kam ka Pnar wa yui wa ka te ka jing klam yung ka sorkar yu sar man ko khia man ko sting kam te e ka jing khublai ko korpang hadu ka te kham tam ye ka sen ki wa him ye ka ni ka jing kit khri ku yarap lem ye i te ilat ni kijing wan yung im to da kijing khut yung ki handai lang ba kijing yo yung i lang ba media wa ki sket him ni kam ke te ka sen ko kit kli bat yarap lem ni i te wan yung i Mynsiem ki yo ker khan lang wa ki bat
kerpat la kejuk kepor wa ke sorkar jong iu him khia ke ni ha ku ya kelam ye pembaik smart ni baha lada uman bat ko kam ni kham tam i jan jar ba chi kam ni chitai kam wo ong ke sen le se i lem yo sai ha ku yo so lang dan kat ke jing ya lam yong ki sen yong i bat kerpat le wa yong kari khasi Jaintia yong i ha ku yo kri khmat lem gi chi i bat ya waro ki jat sen le ya kri khmat lem gi ya pat ya yu lang ki ya ke te jing chem jan jar yong i ke te tok jing wan yong i ni ke ski ni cái này tôi cái xin gule cái jing khi yong i naduh tu kesni naduh rakat ni teman ke sin gule naduh tu kemonde Tuesday ni Wednesday dem ke jing khi yong i ha ko pertai he chua ke session yong ka sin kong na pertai ke slogan modawa wo kenria ya ga entry tax git ku em po Pnar Khanduli but nin le the chongwani chongklan myngngor hiti khmat yong office yong district commissioner ni man go gule wa ichongi hini modawa biang naka jhadc wo kelam dan wo ule no ni Mynta wo kenria no ya ketigen tax git te ha tentu ke jingkeli go pi ong pi wa em mon kaleng yong ki wa ukala wa dakut wi kalam hendri hadok kate em na kaleng yong ka district administration le na kaleng yong ka kaleng ki MDC le em gi ukut wi kalam iwan hi jing ito wa kani ka entry tax gate te i kam wa kalam hi nadu ka deadline ku wa bu nadu tu ka memorandum go bu nadu ka le phal trik ka kalam chi itu wa le ka sorkar map ko i jing dawa yong ka sen le nei jing kwa yong ki paj ba nongshong yong Khanduli ini kaleng ka sen i putengi i jing ki but you ong le ka jing ki la le sngi man go jai handra you ong wa ha ka sen go so ne ka sen go san you man go kham tenge penduk tiak penduk dem ya ki bor yong district ya ka sorkar ya kini ki MDC ku em uro ini ni ba tip chi wa ka Khanduli hi dang hapo pur sam yong ka brih nyau trep na ka por yai ban ni te kamu penkenmu ipi kamu ong ipi wa kajing cha ban ben na ka por ki nongshong yong ka Khanduli hitai ni cha pendik yong ki na ka por i kam na galeng yong ka sen mne khamat upat i jing cha ban ben yong ki perro persnam yong i tu em hitai po Pnar Khanduli tene kasin go bole ki nongshong yong ka Khanduli le dawan gi wo e Jingkyrshan ye ni jing dawa he jing to wo kenria ya ka entry tax gate ku em hitai po Pnar Khanduli kate to ka message na galeng yong ka sen